кечилер, айымдар жана мырзалар, бүгүн өзгөчө күн. 1000 күнгө бергис бир күн бар дейт, ошол күн ушул экен. Анткени Элбербек акын айткандай, Мукагалим Абитаев мынтип жазган экен да, кайра акын кадырыңды ким билет, кайра сени айкышабы женди деп, бир ыр үчүн бир өмүрүң сарптайсың, бир окурман аласың же таппайсың деп. Ошол бир өмүрүн өнөргө арнаган, ушул жерде улуу өнөрдү аркалап жүргөн агалар, эжелер отурат. Бүгүнкү байрамыңыздар кут болсун. Кудай катмагысы үчүн баарыңыздарга маалым болгондой, Кыргыз Республикасында дегеле дүйнө жүзүндө көптөгөн уюшулган союздар бар. Мисалы композиторлор союзу, сүрөтчүлөр союзу. Бизде жакында ошол жылдын алкагында обончулар союзу түзүлүп, өзгөчө обончулардын башы биригип, ооматтуу алдыда сонун иш-чаралар келатат. Обончулар союзу кут болсун деп алакан чыгарабыз. Адабет алгач Обончулар союзунун төрагасы, композиторлор союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу Доктурбай Курманбетов агайга кол чабууларды кошулат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу агайын туугандар, калай калк эл журт. Мына бүгүн Кудай буйрса обончулардын чоң программада концертин берген турабыз. Обончулар демекчи союздун убагында атайын союз уюшулуп, журналисттер союзу деген сыяктуу, художниктер, акындар союзу сыяктуу уюшулган эле. Бирок союз бузулары менен кайрадан тарап кеткен. Андан бери ондогон жылдар өттү. Өзүңүздөргө белгилүү көкүрөгүндө өнөр уялаган, өнөр адамдары эч качан өчпөйт эмесми? Жапон элинде айтып коет экен, өнөрлүү адамдар элдин байлыгы деп. Ансандай алар камкордукка алат экен. Эми өкмөт бара-бара камкордукка алар деген ниетибиз бар. Ошондой болсо да бүгүн обончулар төгөрөктүн төрт бурчунан келген чогулган обончулар, атактуу жаңыдан чыгып келаткандары бар. Бүгүн жакшынакай концертин сиздердин ниетиңиздерге тартууламакчы. Ошондой эле бул обончуларды жерлерде жетекчилер, региондор союздун убагында ушундай камкордук алып турар эле. Ошондой болсо дагы баягы элге ички өнөр жоголуп кетпесин деп жакында эле мынакей президентибиздин Уңгу жол аттуу программасында айтылып атат, маданий руханий жаңылануу дегенде. Ошол маданий руханий жаңыланууну обончулар башташ керек. Себеби кыргыз искусствосундагы музыканын жүрөгү обон деп. Мына Виноградов айтып кеткен убагында. Ансандай ушул саамалыбызды сиздерге ачык деп жарыялайм. Ошол өнөрдү аркалап жүргөн биздин обончу агайжылерге сыйлык тапшыруу үчүн биздин өзгөчө сыйлуу коногубуз Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Бокоев Медет Омошевич агайды өзгөчө кол чабуулар менен кошо алат. Берегиңер даяр болгончо Кутман кечиңиздер менен урматтуу замандаштар. Калыстык орноп атат го дейм. Союз кезинде бар беле, мен так айта албайт экен, бирок обончулар союзу деген эми калыстык болду го дейм. Композиторлор толгон союздар бар, эми обончулар союзу түзүлдү. Ошого да бир кандайдыр бир деңгээлде менин кичине бир тиешем бар. Ушул түзүлүп атканда, демирге көтөрүлүп атканда Доктурбай мырза ушу чуркап жаналы калбай, ушу түзүп алалы, анан кийин уюмубуз болсо, анан өкмөткө, эл жактагыларга үнүбүз жакшы деп коелуч. Баарыңыздар менен обончулар союзу узак өмүр сүргөндөй болсун. Рахмат. Анда обончулар союзунун мүчөсү, обончулар союзунун дөш белгиси менен сыйлансын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Советбек Курманбетов агайыбыз.
алаканча құттықтап тұрады. Ағайымызды. Оңшылар Союзының мүшесі, Оңшылар Союзының үш белгісімен сыйлансын, Обончу Талай Төлөнбаев мырза. Oğuzlar Sayısı'nın müjdesi, Oğuzlar Sayısı'nın dış bilgisayarı bölümüne sıylansın, Oğuzcu Aygül Düzenova. Oğuzlar Sayısı'nın dış bilgisine sıylansın, Hüsön Omar Reis. Çakkalın bulunu. Көптеген ауылдардың авторы Оğuzlar Sayısı'nın dış bilgisine sıylansın, Аскарбек Кадилов ағайымыз. Ақбашының бұлыны. Мұнда көптеген ауылдар бар. Ақбашының бұлыны, Ақбашының бұлыны, бүгінде Қырғыздың бұлыны айланған ауылчақ ауызға өзгөчө қол шабарымызын. Oğuzlar Sayısı'nın dış bilgisine sıylansın, Maria Sadıkaliyev Жекебіз. Oğuzlar Sayısı'nın dış bilgisine sıylansın, Мамат Сабыр Туташбаев ағамыз. Oğuzlar Sayısı'nın dış bilgisine sıylansın, Kırgız Respublikası'nın еңбек сіңірген артисті Muratbek Dүйшеев ағамыз. Oğuzlar Sayısı'nın dış bilgisine sıylansın, Oğuzcu Damatbek Nakешев ағамыз. Композиторlar Sayısı'nın müjdesi, Oğuzlar Sayısı'nın müjdesi, Oğuzlar Sayısı'nın dış bilgisine sıylansın, Kırgız Respublikası'nın el artisti Kamçıbek Bukalayev ағамызға мол çalar olsun. Урматтуу бүгүнкү концерттин катышуучулары, бүгүн чындыгында эле жогоруда айтылгандай тарыхый күн болуп атат.
бир жылдардын биринде ушул оончулар жөнүндө бир кеп болгон, сөз болгон. Бирок эч ким батырдык кылып башыбызды эч ким чогулткан эмес. Сөз болуп тарап кеткен. Эми жакшы иштер болуп атат. Келечекте дагы жакшы пландар бар. Бүгүнкү келип катышып атканда баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик. Андан ары дагы союзда жакшы иштер жүрө берсин. Рахмат, чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Аягында айтып коелу, ушунун баарына убактысын коротуп, баарыңыздардын башыңыздарды кошуп чуркап жүргөн Доңгурмага бир кол чап коюңуздар. Оончулар союзунун төрагасы агайда кийинки сыйлыктарды өзү тапшырсын. Көптөгөн обондордун автору өзгөчө өмүр тууралуу чыгармаларга өзгөчө басым жасаган, албетте оончу маданияттын быкты кызматкери Рахатбек Сейдик уулуна Оончулар союзунун төш белгиси тапшырылсын. Рахатбек Москваны багындырып, чет өлкөнү багындырып жүргөн чоң оончулардын бири. Кол чабыңыздар. Оологон оондордун автору, эл аралык кароо сынактардын жеңүүчүсү, мыкты оончу композитор Жылдызбек Кадыркулов агайга тапшырылат. Мыкты аранжировщик, музыкант, композитор. Оончу композитор Жылдызбек Кадыркулов Оончулар союзунун төш белгисине сыйланып, алаканча куттуктап коелу. Кут болсун. Оончулар союзунун төш белгисине сыйлансын, Венера Сагындыкова келтириз. Оончулар союзунун мүчөсү, Оончулар союзунун төш белгисине сыйлансын, Роза Иманалиева келиз. Роза Иманалиева эжекебиз азыр Америкада жүрөт. Оончу, мынакей сиздер көрүп турган Жакшынкай форма менен чыккан Достук тобунун жетекчиси. Андан кийинки көркөм жетекчилер Алсеитова. Руководитель Америкада, Бурсай кайда келет. Мынакей белеги. Достук тобу. Оончулар союзунун төш белгисине сыйлансын, Сабырбек Усупов. Akçol ağlayın, bizden sayısına biz başınızda aman bolumuz, oraya zaptanlar menesi muhtarız, var bolumuzlar, biz sizler menesi muhtarız. Rahmat sizgesin. Oonchular soyuzining төш белгисине сыйлансын, Акман Бекболот агабыз. Бардык үйлөр, шугей бар, айткандардын бардыгы. Сыйлыгыңыз кут болсун агай. Оончулар союзунун төш Мен белгисине жерден бүгүнкү келген, бүгүнкү көрүп отурган, бүгүнкү катышып аткан жалпы оончуларга баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө бекем ден соолук каалайм. Анан кийин мына көптөн берки жоголуп кеткен ишти кайра жаңыртып аткан şu Акем Урманбет агайга мына Белек эжеге чоң ыраазычылык билдирем. Ар дайым ден соолуктуңуздар, аман болуңуздар.
Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын 10-чу Айдура Абдрахманова. Тоқтоғыздан келген торғайлардың ішіндегі тараптылардың бірі Олчағылар. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын Жолдошбек Исраилов. Жолдашбек жоқ қой. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын Нұрбүбі Мұсалиева. Нұрбүбі Мұсалиева. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын Алтыбай Қайкиев. İçine geçip atmanlar var gene. Biroq объект etip koydu. Aran aytip koyasızlar. Geçkinlerge. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын Қырғыз Республикасының ел артисті Нұрханбек Тұрсынбаев ағайымыз. Ағайымыз өзінің юбилейлік концерттің кешесін өткөріп атат. Өзінше ертең шақырып өзінше сыйлаймыз. Олчағылар, Нұрхан ағайға. Şu жерде ең эле ақсақалымыз Нұрхан Тұрсынбаев қойыш керек. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын Алмазбек Кылымсейітов. Алмазбек Кылымсейітов бұл Қарақолдан болады. Оңшы операцияда жатады. Азыр Құдайым шипайын жақсы болып келсін. Туғандар келеді қойыш керек концертке. Олчағылар. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын 10-чу Эльмира Кенжебаева. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын Hüseyin Omarov. Көптеген оғындардың авторы 10-чу Есіркеп Ашралиев ағайымыз сыйлансын. Оңшылар союзының көш белгісі. Айрымды жүрек сағынып. Олчағылар. Жана көптеген оғындардың авторы Есіркеп Ашралиев. Тақалы атты ізі бар қаласынан келген кіші бар. Қаластық Тұлыры. Алақан шығарды Құлқапбаевтан. Дүниеміз сыйлансын. Olsun. Çok rahmet. Şimdi ben Oyuncular Soyuz Güzülük Kuançta bölüm ataz. Ben armiyada içine var, lekin için hizmet kılaz. Kırgız madaniyatı için hizmet kılaz. Aytqanыңыз келсін. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын Гүлнара Қонақбаева. Yaratmanlar Soyuzu tüzülgönünden çın yürekten tutuktan barımızlarga çın densoğuk uzun ömür çıkarmacılık biyiklik yiğitliklerdi kalayım. Doktor Bay ağaymen bele gecelerler tereң razıçılık şu bizge soyuzsuzlar gerekli. Оңшылар союзының көш белгісімен сыйлансын Өмірбек Рахманов. Көздің балқысынан келген оғыншы, абдан популярды оғылдары бар. Игілік барыңызға. Madaniyatın mıhtı қызматкері 10-чу Қуаныш Алиев сыйлансын дейді. Елдің
дөңгүлүн көтөрүп концерттерди алып, брендингдик концерттерге да катышты. Oğuzlar sayısının dış belgesine sıylansın, oğulların haftanı, müşterikten 3 kısının ulusu, Alberta Respublikamızdan emgek singlen artisti Anadya Rayınbek Özekemizге tapşırıldı. Kırgız Respublikası'nda abdan şu filarmoniyada elge öneri tartılып, oğunda жазып, көптөгөн оңдор бар, көпчүлүгү аткаруучуга катар билишет. Оңдордун ырагандан билесиңер. Бизге чоң ийгилик каалайбыз. Улдурбагай чоң рахмат. Мына ушул кыргыз элибизде чоң самал болуп, оңчулар союзу түзүлүп, жете албай сүйүнүп жаткан чагыбыз оңчулар. Кош айткансаңыздар, Улдурбай агайга Кудай күч катып берсин. Бийлик сага дагы ушул оңчулар союзуна эмне каалайм? Келечеги кең болсун, түбөлүгү түз болсун, кыргыз элибизде оңчулар союзу деп дүңгүрөгөн союз болуп жүрө берсин. Бар болуңуздар. Сыйлыгыңыздар көп болсун. Чыгармачылык ийгилик бар болуңуздар. Ана кезде кетпей тұрыңыз, бейінгі сыйлық тапшырығы сізге ұйғарылады екен. Кыргыз Республикасының эл артисти, оңчу, ырчы, аткаруучу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдында түзүлгөн эл шайырлар тобунун ырчысы Анапия Райымбек эжеңиме бир кол чакырыңыздар. Оңчулар союзунун төш белгиси менен сыйлансын Бакутаева Белик эжеңибиз, маданияттын мыкты кызматкери, оңчу, аткаруучу. Сыйлыкты Анапия Райымбек эжеңиме өзү тапшырсын. Кол чакырыңыздар. Белик эжеңибиздин сыйлыгы кут болсун. Кейінгі сыйлық Оңчулар союзунун төш белгиси менен сыйлансын. Оңчулар союзунун мүчөсү, албетте маданияттын мыкты кызматкери, мыкты ырысбайчы, жаш аткаруучу Эркин Амангелдиев болуңуздар. Ырысбай аткарган сыйлыктын ээси, сыйлыктын лауреаты Эркин Амангелдиев болуңуздар. Оңчулар союзунун төш белгиси менен сыйлансын Виктор уулу Алманбек мырза. Оңчулар союзунун мүчөсү, Оңчулар союзунун төш белгиси менен сыйлансын Жакып Ибраимов агайыбыз. Сыйлыкты тапшырган Кыргыз Республикасынын эл артисти Анапия Райымбек өзекебиз. Алакан чакырыңыздар, агайыбыздын төш белгиси кут болсун. Кыргыз Республикасынын эл артисти, композиторлор союзунун мүчөсү, Оңчулар союзунун төрагасы
Dokturbay Nurmanbek ағайымызға тапсырып кетеміз. Сіз тапсырып кетесіз. Ағайға жауабыңыздар. Оңаштар сайысының төрағасы, композиторлар сайысының мүшесі, Қырғыз Республикасының ел артисі Dokturbay Nurmanбеков ағайымыз. Мырзабаев Рысбек ағайымыз Оңаштар сайысының үш белгісімен сыйлансын. Олғаншы. Мырзабаев Рысбек ағайымыз. Құттықтаймыз, шығармашылыққа игілік бар болсын. Сталбек Тоқтоев ағамыз суретшілер сайысының мүшесі, еңбекте ойыншылар сайысының мүшесі болды. Ол шақырыңыздар. Өзі Қырғыз Республикасының көркем сурет бойынша еңбек сіңірген суретшісі. Музыкада да бар, аккордеондарда тырдайды. 4-5 жолы бар, анда скромный істеп жүреді. Екінші концертте көресің. Ырдағаннан тоқтата албайсың. Құттықтаймын. Қатты жүрген үшті тоғым барлы, мұнда суретші болсам, меніңки концертті өзім оша шерттеуді әкірейін. Және ошондой эле Кубанычбек Алиев, ведущий оңчу. Мұсабаева құрылған жеке үздіктігін жеті туған адами мәдени бірікмесінен атайын жамағаты келіп отырады. Атайын сәлеттер бар екен. Алған сыйлықтарыңыздар құт болсын, төш белгілері құт болсын. Өзгеше қуантатауыз, ойыншылардың başı бірегей ойыншылар сайысы түзіліп, төрағауыз жайланып өтіп, ойыншылар қайрадан bir жамағат болып жақсы іш бастаған тұрмыз. Бүгінгі алғашқы шоу кезін концерттерге даярданып тұрмыз. Құдайымызға сыртта қалмай өйтіп отыр. Ағашейін сыйлық тапсыру бізден өзгеше сыйлық олар бар екен. Анда бізде ынтымақ-адаби музыкалық шығармашылық бірікмесінің жетекшісі ақын Бүйөжан Жүсіпақұлова екенбей, ол шағаларына қосылады. Саламатсыздар, урматтуу элдин жүрөгүнөн түнөк таап, руханий байлык тараткан оончулар кутмандуу күнүңүздөр менен жана бүгүнкү шоу кесүү байрамыңыздар менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ынтымак адаби музыкалык чыгармачылык бирикмесинин атынан Кыргыз Республикасынын маданиятына мыкты оомдорду жаратып салымош жаткандыгы үчүн ушул оончулар союзунун төрагасы Dokturbay Nurmanбеков ағайымызды сыйлап қоюға рұқсат етіңіздер. Қалатанша ағайымызды сыйлығы болсын. Ойыншылар сайысының төрағасы республикасының ел артисі. Сайыс төрөлгөндөн бери буту-бутуна, колуна тийбей жүгүрүп жүргөн администратор кантчы деп койсок Белек Бактутаева келип, Белек Капетто жүгүргөн боюнча. Мына бизде ынтымак-адаби музыкалык чыгармачылык бирикмесинен ушул союзга 7 оончубуз келиптир. Ошондой эле грамота менен Ардак Грамота менен Мария Сыдыгалиева эжекебизди сыйлап коебуз. Мыкты оордор жаратып салынып жаткандыгы үчүн Мария Сыдыгалиева эжекебиз сыйланат экен. Эжекебиз дагы. Беребиз. Эсиркей Башыраев агабыз. Оончу Эсиркей Башыраев.
Гүлнара Конокбаева. Роза Иманалиева эжекебиз. Эльмира Кенжебаева. Сабырбек Усупов агайыбыз. Орозбай Жолдошов ага. Аскарбек Кадимов агабыз. Бизге катышып кетти го. Орозбай агай. Барыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ак жол. Оочулар союзунун жолу ачык болсун, кеңири болсун, алгалай берсин. Оончу Оңдушмер Аскарбек Бакеев ағайымызды Оончулар союзунун төш белгисимен сыйлайбыз. Рахмат. Ең негізі нарық салтты көтере білген адам падыша болады деп, мына ушул Садыр Нуркожоевдун бизде президент болуп турган убакта мына мынтип тарыхта кайрадан эме оончулардын союзу жаралды деп кетсем мен жаңылышпайм. Урматтуу оончулар, мен силерге ең негізгі өмір, жүрегіңір таза, Кыргыздын қанында Манас, ақын, жана өнерлер толып жатат. Оны ошо түгөнбөгөн өнөр, Кыргыз канча жашаса, ошо менен жашайт. Анан ең жакшы көргөн кишисин ең артында үчүнтүп эме берет. Рахмат. Өз кишиге ушундай эместер, эмне? Оончулар союзунун төш белгисимен сыйлансын. Бактыгүл Дулганова эжекебиз. Жетин билектерден оончуларга билектери бар экен. Жети туган карабек маданий бирикмесинен жети сыйлык белегибиз бар, бар экен. Кимдерге тапшырабыз? Кыргыз Республикасынын эл артисти, Оончулар союзунун төрагасы Доктурбай Урманбетов агайыбызга белек бар экен. Жети туган бирикмесинен. Бүгүнкү оончуларды бүгүнкү куттук байрамыбызда менен куттуктайбыз. Биз жети туугандын атынан келдик. Жети тууган маданий бирикмесинин жетекчиси Бурулкан Салимжанова келбей калды, шартка байланыштуу. Анан биз ошол подаркалар тапшырып коебуз. Сыйлыктарды да уюштуруп баарын дайындап койду эле. Эми дагы бир күнү тапшырам деди. Азыр подарка берип коебуз. Чоң рахмат. Республикабыздын Куш келиптирсиздер. Биринчиден ушул агай сизге, анан Баптайы сизге, Баптайы ошол оончулар союзун түзгөнүңүздөргө чоң рахмат. Дайыма ишиңерге ийгилик. Алдыга жылы берсин, баягы не деп коет? Кербен оончулардын иши алдыга жылы берсин. жети туган маданий бирикмеси өзгөчө сыйлыгы менен республикабыздын эл артисти, оончу, композитор Доктурбай Урманбетов агайыбызга белек тапшырылып жатат. Кут болсун агай. Баракелде. Оончуларды бүгүнкү байрамыңыздар кут болсун демекчибиз. Ушинтип оогондоруңуздар оолой берсин. Кыргыз элинде ыр маданият, спорт болбосо өнүкпөй жатпайбы? Андыктан ырдалык оончуларыбыздын оондору Эльмира Кенжебаева эже. Эльмира Кенжебаева эжекебизге белек тапшырылат.
Мария Сыдыгалиева Болсын, жеңіске. сәлеметсіздер болсын. Гүлнара Конокбаева жеңіске. Гүлнара Конокбаева келіп қойсыз ба? Konakbay Gülnara. İyiksin. Мамат Сауыр Туташбаева ағайымызға. Taşbayev, Muhammed Savur Ağayız'a. Есірке. Болсын ағай. Есірке Башар жеңіске. Денсаулық, үй бүлдіріп бақыт. Аман болыңыздар, болыңыздар. Barakeli. Азыр Акманбек Болотовқа жеті дуанның атынан. Akman. Есірке ағай, Есірке ағайға. Есіркеп Ашралиев. Сәлемі құт болсын. Өзіңізге денсаулық, үй бүлдіріп бақыт. Оғылдарыңар оғылай берсін. Гүлнара Конокбаева жеңіске. Konakbay'a bir derece bileğimiz olsun. Bolça akıralı. Çok bana bolsun ағай. Oldu oldu. Бүгінгі майрамыңыздар құт болсын, белгіңіздер құт болсын, елімізде тыныштық болып, әрдайым жақсы ырлар ушул ыйык сахнада дала берсин. Барыңыздарды құттықтаймын. Oğunçlar sayısının tüş bilgisinin sıylansın Oğunçu Nurbülü Musaliyev'e geliriz. Elіңіздер болсын, рахмет. Oğunçlar sayısının tüş bilgisinin sıylansın Zimrat Uzatbayev geliriz. Барыңыздар, селіңіздер құт болсын, рахмат. Адай шығармашылық және сондай жеті дуан азыркы бізге келіп құттықтағандар өздерінің инициативасымен келіп жатышат. Сіздерге разышылық білдіреміз. Жетекшілеріңіздерге разышылық айтып қосамыз. Barakeli çok. Ана бұл жерде отырғандардың көбіне құлақтары шығып қойын. Ушул союз уюштурууда абдан көп эмгек кылып чуркаган Бабутаева белекке болчабалар көрсөңүздөр көптөгөн жумуштардын баарын аткарып атат. Дакый, Алмамбек, сиздерге чоң рахмат жана башкалар.